پشتی شر سوری و درکتنا داعش و گروپین چکدارین جدا جدایین اسلامیین تندره و کاجماره که مزن جوان رای خود چیه کرن کراس آویتن پانترول خود کرن چون آلمانیا ولات دنیا اوروپا سریل مافی پنابری دان گلکان جوان پاسپورت استاندن دوزگری گشتی ایدی به پیوان دکوه یک وان دگره دوزگری گشتی آلمانیا را گهاند که سه اندامین گروپا چکدارین لیوا جند الاسلامیا سوری هاتنه گرتن یک جوان امیر کی داعش بویه ناوی سهیل خلق سوریه اندام داعش بویه امیر بویه لباجار دورتموند هاته گرتن سهیل سال 2013 چو ناوان چکدارین اسلامیین تندرو و بو بر پرس راگهاندنا جند الاسلام لیوا جند الاسلام تی سوجدار کرن کوان شست کسین شیعه لدير زوري كشتبون پشترجي سهيل بويا اندام داعش لور بويا بر پرس راگهاندنا و رقصتني دو کسین دنجي کو هاتنا گرتن ناويوان يكي اميره يدنجي باصله امير جي فرماندار لواء جند الاسلام بويا پشترجي بويا اميره كي داعش يكيتيا اوروبا پروژه ياسايا ريل برگرتنا چونا کوچبران و کم کرنا ریجای وان پجران قبول کر لگوری آسایا نو و لز دوسیا کوچبران داوره کرن ین کو داخوازن وان ین مافی پنابری تین رد کرن او جبو ولات وان ورن وگراندن پیوسته اف یاسا جالی وزیر نافخواه ین ولات اوروپا وجی ور پجراندن اگر وزیران جی اره کر ادی و یاسا ده سال 2026 ده بکووار جیب جی کرنه ده سال 2023 ده مليونك و 140,000 کوچبر چوبونه اوروبا هجمارek penaberin li pêşiya dêreke bajarê Hol li Rojhilatê Brîtanyayê li benda wergirtina xwarina belaşin. Mafê mana piraniya wan hatiye redkirin û bine yasayî li welat dijîn. Heftiyê rojekê li vê derê bêberamber xwarin û xizmetguzariyên sereke ji wan re tên dayîn. نزیکی 300 حتی 400 کس الجمه هنه که پنابریه همویان هاتیه رد کرن و دروشک خراب ده دجین. او پنابرین کو مافê wanê manê hatiye redkirin nikarin te alîkariyekê dewletê werbigrin. Sekîla yek ji wan koçberane û ji Zimbabweyê birêya qaçax hatiye Brîtanyayê. Ew 18 salin li Brîtanyayê dijî û heta niha jî mafê niştecihbûnê jê re nehatiye dayîn. 5 daxwaznameyên wê jî hatine redkirin. من تجار دخيالي دجي حزرا جيانك وهانا كريا لتكسي قفا درسينور كرني لمن نكريا Li gorî amarên hikûmeta Brîtanyayê mafê mayîna 55,000 penaberan hatiye redkirin û hê jî nehatine dersînorkirin û li Brîtanyayê dijîn. Ji sala 2021 ve ji sedî 51 wan penaberên ku daxwazên wan yekem car hatiye redkirin, cara duyem hatine pesendkirin. Sala borî zêdeyî 93,000 penaberan daxwaza mafê niştecihbûnê pêşkêş kirine. Zêdeyî 10,000 ji wan Efxanîbûn û di pileya duyem da welatiyên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê tên ku zêdeyî 7,000 daxwazname pêşkêş kirine. Zêdeyî 125,000 penaber jî li benda bersiva daxwaznameyên xwe ne. Ji destpêka îsal ve zêdeyî 5,000 koçberan birêya beleman xwe gihandine Brîtanyayê ku ev jî li gor heman dema par ji sedî 42 zêde bûye.